megalayapost.news. Ki pulit ka hima malim kila berngam ban khang tala ya kidukan ki ba pinsa mit ya ki breu hapo kedukan hayudo ya kanela pentip do in charge ka thanat hima malim uba signboard nong klau kani kelawan hadin bakaseng nyautrep youth council haga kendai tarik mentau benai kelalap badan kitrai dukan ki ba pinsa mit ya ki breu hapo kidukan ke HYC kala syemru ba kidan ki breu ki ba penyelek khalai hapo kidukan haba kren sigilap thai khobor in charge ka thanat hima malim uba signboard nong klau ulong baka hima malim kan le dak bating lada danglap badan ki ba pinsa mit ya ki breu ha kidukan tak hadin ba ngilai i ketuka khubor naki press media haba ki seng halang kilawan ya kaban jurip ne podo kaba kilalap ki nam samir bat ki nam penyakala ki tu kidukam tiada kalian jung ngaku in charge jongka ne ka office hang ni asim juga hima beliau ngapul pau ka cik ngau sik bajur lamar ba wat adin bagi ni na kalian jogging la sistem kaba ila sistem dekat bat ki na cikidar kita ki prabi cikidar ki ba ni jibu malakarski ni julai ban jurep ki rei ni themlap kan bat nakapos ni jigwang hi gini kinang isam dukan apa yudu bagi beli ban pelong ke cekar samir tenrei pi ikum tu kembakalong kile ba kisong ba tena kalian jengi ngin sim da kabatenge mata bat nilai dep sim juga stol lembor nilai dep sim rui kerteng jengi brio ba ngin museum sale kepada kam bahadai bagi tu ka khalai ke bagi ongka kan mau ka khalai betul kaba imat misi kalau kudam dalam miat ki pelong ka cika khalai kaba ngarong ngasu lengo katus ni kadang tu ka cika khalai tidak galem jengi ngin sim kiai kan ya bangga semua ban lupa ka cing so kemen ki semalang ki bawan tu ka sini lemar lada ki kimlap mungkin ngim lap teh ngin sesimkia mangi pai tu ngin sesimkia lang ini dah kecil lang ai bagai kayo kajongi kan lang kaba khut busuba bat kaba like ni kita ki jingma ki ba adina bu ya kinang sang sangat megalayapost.news.